Kisele paprike savršen su izbor za vašu zimnicu. Ovaj recept omogućava brzu i jednostavnu pripremu. Očistite paprike i isjecite na trakice. Zatim složite u teglu. Napišite u komentar iz kojeg grada me gledate, voljela bih da znam. U teglu dodajte nekoliko češnjeva bijelog luka. Dodajte lovorov list. Dodajte jednu veliku kašiku šećera i jednu malu kašičicu soli. Dodajte 4 velike kašike sirćeta, a zatim dolijte vodu do vrha tegle. Tegle čvrsto zatvorite i stavite u pećnicu 90 minuta na 90 stepeni. Nakon toga ih ostavite da se ohlade u pećnici. Čuvajte ih na tamnom i hladnom mjestu.